Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite prema naslovu videa, dakle idemo danas u Sarajevo. Idemo malo da vidimo dole sa školom, dakle šta ima u Sarajevu, da li se šta promijenilo. Pošto svi vjerovatno znamo da je sve isto ostalo. Trenutno je 7:10, ja već kasnim, teško sam spavao, totalno zaspao sam negdje oko 5 sati, brate, ništa se nisam spavao. Valja uglavnom dole stići na vrijeme, čekaju me već dole moj razred, pa eto vidimo se poslije. Ajde sire, poludi! Hoćemo kras brasa. Niko neće primijetiti. Nemoj gasiti. Mislim šta je ovo? Tako je, šta je problem? Tamo kod djela. Cappuccino, Nescafe. Šta je problem, tako? Opa. Vrata zatvorio druž. Asja! Neće. Asja! Sije neće vrata, opet materi. Evo ga tu! Gledaj za vloga Bruda. Gledaj za vloga drug. Stigli smo u Rajbosa, ljudi, ko što vidite, činimo sad se slikamo na vječnice i malo, pa eto, čućemo se poslije tvoj admit, ko što vidite, jednom i ja se slikam. Evo nas tu, dakle, hodamo po baš čaši i malo sine. Znači ljudi sad, ako poznajete video producenta, muzičkog producenta, časim sve si imena, pravi pjesme, ovo ono, svašta nešto. Pravit ću uskoro isto, imam uskoro naravno pjesmicu jednu spremnu, tamo negdje, možda u januaru. Pa eto, vidit ćemo poslije kako će izgledati. Stani bolesti vam jebuti! Evo, dvije mačke u vlog. Znači ljudi, bili smo u želji, našdarali smo se ko konji, jel tako brasa? Tako je. I jednostavno, znači sad idemo dole u Milki, tu ćemo se isto našdarati ko konji, jel tako brasa? Tako je. Da idemo malo ni palačinke, jel da? Tako sine moj, samo palačinke. Tako je, samo palačinke. Ko neko se slika? To sam ja. Mene nije. Znači jeli smo u Milkiju, kao što vidite, sad čekamo ovdje, bukvalno, dvije cure da uzmu kolu McDonald's i to čekamo već, pa neki, jel 20 minuta? Nema, Resti ja gore. 20 minuta, znači čekam ispred McDonald's. Nešto je! Ajde čiko, jedan, ajde! Ajde! Poludi sjever! Poludi sjever! O ljudi, hodamo. Idemo, znači, kao što vidite, Bogu iza nogu gore, jednostavno. Idemo valjda, jel to tvrđava neka, šta je to? Ma, Vidikovac. Vidikovac, ja, idemo gore, znači, a to je Vidikovac. Baš smo bi gore isto jedno pol sata, 45 minuta. E, ovo je naša fotografkinja, znači, zapratite Instagrame, uvijek će biti ovako. Yes! Evo, znači, ljudi, sjedimo ovdje, odmaramo, kao što vidite. Pa eto, uglavnom, idemo još malo kući, negdje oko 3:15 trenutno, tamo 15 do 6 trebamo sviš do kod vječnice. A što me svi zovete kad snimam, nijem jasno, brate mili. 15 do 4 legendo, kaj sad 3:15. 3:15 pa 15 do 4. Rekao s 15 do 6. Mate. Mogu da pojelo, 15 do 6 se rekao. Uglavnom idemo dole do vječnice i onda tu će biti bus od prilike, pa eto odatle krećemo kući svoje lagano. Kakvi su utisci za Sarajevo? Je, vrhna, slika bolje. Evo, Mi smo s tim Rosta, mi smo navikli na kameru. A tako je. Imamo iskustvo sa Tako je, kamerom. klasika. Ovo je jedan predivan dan bio. Editor je ovo inače, on je znači pravio one pjesme. Sančo, Rusija, To ono, je to. cringe pjesme. Cringe pjesma, ali nema veze. Trudi se. Trud se cijeni. Trudi se. Trudi se cijeni.
ljudi, znači moramo stići dole. Imamo koliko? 3 minute. 3 minute imamo, znači da stignemo, a mi smo faktički, ne znam ja koji nasjeri, ali je daleko od Vijećnice. Znači ne znam kojim tempom možemo stići, nećemo trčat, ali moramo stići na vrijeme jednostavno. A još iza nas cure i one kaskaju nenormalno. Aj sine, dobro smo, brzo smo materin, koliko ima još? Pola minuta. Dobar sad, sine, gdje zguzio? Online. Online. Jaj, koliko znao? Koliko znao? 45 eurića. 45 eura? Ja. Dobar. Evo naravno, ono je popularno mjesto za slikanje, ko što svi znamo, na mostić tamo. Ali mi smo našli bolja mjesta, naravno, došli smo gore na Vidikovac. Gdje se vidi čitavo Sarajevo, znači faktički ljepota, brate. Stani, čekaj. Ajde. Uglavnom ljudi, eto, znači završili smo sve, bili smo u Sarajevu, kao što vidite, vraćamo se kući, znači na autoputu smo, evo tu je naravno. Ja bih želio da pozdravim jednu osobu tu u ovom vlogu, a to je Ajmo Čavu. Evo, nadam se da ste uživali u ovom sanjevom vlogu, ja sam došao malo ko ispomoć. Prestao sam karijeru youtubersku. A ispričaj svoju priču, sine. Specijal za sanjevi 100.000. 100.000, dobro. Biće moj životni put. Evo čipsa, evo jeste. Daj uzim Pepsi! Znači kad Sanin 100.000 subscribera dobije, izbacujemo album, 19 pjesama na albumu, zove se album Sancho 100K. Ljudi, desi će se rekli zastoj kao što vidite, znači faktički smo, sam Bog zna gdje. Top, znači javljamo roditeljima klasično, ima neki sudar ovdje, znači kako malo te ne znamo gdje smo. Eto ljudi, to je bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali, znači ko što vidite tu je Mubi sa mnom. Pretplatite se na Sanjev kanal. Njega isto zapratite na Instagramu, eto dok će biti Ma ne morate me zapratiti. Ma neka stavit će Sancho, evo imate njegov naravno, imate Hoću da Sanjna podržite u ovom videu, hoću da otkidate taj like, hoću jedno 64 lajka na ovom videu. Eto 64 lajka, znači ne bude još 64 gasim kanal. Dok mi svi u Sarajevu hodamo, pijemo, jedimo, on uzme i mobitel, snima. To je stvarno zaslužilo svaki respekt od vas. Podržite ga. Znam Mubi najbolje. Podržite ga.